Kanyang laki din! 1,000, 2,000. Oh. Ano dito bilbilang dito silid ta bakit? Di nakdisturbon nga bilbilang. 3,000. Ipautang mo ka di dayta kiniligaya. 5,000. Pautangan manan dayta akabsat mo? Kasapulan na nga rod ka no. Kano na bayadan dayta? Inton umay abulan Inton agpawit nila kay na. Kit kasanungay mo dayto kusina ana bayagan nga ibagbaken ka. Akasapulan ang matarimaan. Tanay, agtagtag kan panagtutudo pa yun. Ay na matarimaan to Inton makabayad ni ligaya. Kit kasanungay dagiti utang na idikin ka. Pampaminsanin nanton abayadan. Bakit? Nagaramig kayo kumaay, iti kasuratan, tapno pinirmaan nyo adwa. Si kamot. Kasapulan pa'y ayati kasuratan kat agkabsat kami mot. Lumalagip ko, nagadon ti karina idikin ka, abayadan na dagiti utang na. Saan mo ta nagbaybayad? Mamaminsan to kanong nga road. Ay agore ka. Tay nakitad day ti utangan na kwarta. Sigurado ka abayadan na dayta Agyaman nakamanang tapinautangan nakmanan. Mala, agawid kan. Kasaan akayat ni manong mo apautangan ka. Madlaw ko nga rod. Di nakpay kinaskasarita dito'y salas itay nagkita kami. Ado ka nung aminin ti utang mo asaan mo abinaybayadan kanya. Wan nga rod manang, mababaina kun ka. Malaing kan, usaram day taak kwarta a pangrogyam iti basit a negosyom. Wan manang, tanarigat timang namnamala ang kinilakay ko ijay abroad. Nagawi doon, niligaya. Wan, nagawi dun. Masayaan mo Unak nung mangal daw pa dito balay. Ay kat mabain mo't na. Naglaing agutang dayta kabsam no. Di na maamutag bayad. Ay naagbayad to ka di. Maruwamal. No saan nga agbayad, inton umayabulan. Siya kunti mapan mang singirkin kwa na balay da. Wow! Napunumanan itilako daytoy kantinam ama ng ligaya. Wan, tapi nautangan nak ni manang ko iti igatang ko iti lakok. Nagsingpot ni manang mo. Talaga mo't anasingpot ni manang ko. Maminsan lang amang ibagaakan ko na, wan, adagos. Adda ko mamat kas na manang ko. Tila ang asawa na ti Jack kayat ti ugali na sika. Apay ayamanang. Di na nga rod kayat apautangan nak ni manang ko. Kas na ka di. Tunggal mapanak ije balayda. Di nakasarsarita. Pulos adinak isuman. Ay, nagsuplado matan. Kunamot ni manang ko, Jack kanulatan pampansinan. Tatalaga nga daim-imot na. Kontrabida day taabayaw mo ano kas na. Ano gamin ti kwarta na? Tadakkel ti sweldo na jay pagtrab-trabakwan na. Ay, nagmayaten no kas na manang. Adamot trabaho ni manang ko. Dakdakkel ti sweldo jay bayaw ko. Nagswerte da no kas na. Isuan ni manang ko ti kanayon nga asitgak no agkasapulanak. Iso nga rod ang nagswerte ka ang naaddaan itinasingpot amanang. Saan nga amin kit addaan kasta kasingpot akabsa. Lakay, saan ka unay amangan? Kontrolam ti panangan mo. Kontrol nga ibagbagam. Mabisi lang nga ron.
Ay na, ibusam samot amin nun ngayon na po eh. Iyawa mo man pwede to si Dan. Diyan tabatikat ko. Ay na, nagdakil lang arudan tatyan mo. Tabapay lang ang tikayat mo. Iso tinaimas nga raw. Na, inwalin mo matanda gitan natin nga insagpaw ko iti inlutok asidaan. Yakla kaya ti bulbulong. Si daom lang da kita bulbulong. Apa nga min alala ko kam iti bulbulong da ito si Dan. Kat amamot asa anak ama nagsida iti natin. Kat, day ta tinasalunat. Inapoy pa'y bakit? Ay, Houston, nabsog ka una yan. Na, asino ay tigimatang day ta sangak kaban abagas dita. Sika. Kat, iso nga ron. Iso nga pakananda kiti gusto. Ay saan? Houston, tikinan mo. Babet, biro ka man no ayan ni Dadim. Amangan no napan manan naturog. Katkas jaymot nga ni Daddy. Numalpas amangan, maturog adagos. Ingka birukan, tano makitam anak katurog, ayaban na. Wan, Mami. Mahay blood tukit din day tatao. Ha? Ni Daddy? Mami! Mami! Ah, andyan to dyan. Ada gubat! Okay, Babet. Ni Daddy, oh! Agasam man day tanga aramid mo alakay. Anya ya ti dagis nga aramidag. Maturugak lang mo dito likod ti balay ah. Kunamot namin ni Mami nga ayabak. No makita ka nakaturog. Ay na, una yan. Mahay blood ka. Nagadulang arudin tikinan mo apuro taba. Ita, maturog ka dagos. Kaya nga rin aramidag. Ingkagabyunan jemulaan mi itinatang kin ni Babet. Sa dino. Kat di talikod ti balay ah. Sa pa nagputo mo't. Alaing kan, Daddy. Naskan nga agpalingat ka. Saan ka pumada jay Daddy jay classmate ko? Ana atake. Gaputa turog kan mangan laang ti aramiden na. Nangag mo. Linikturan na kanday ta anak mo. Ala, bumangon ka ditang. Wanan. Ayan na nga di chinilas ko dito eh. Bayan ba kahit tayo ton makasweldo ak iti dakal? Mangipaw itak iti pagbayad mo kuni manang mo. Ay, rumbang lang. Tamababain akong unay kan kwa na. Di kagbain bakit? Puskulong pa'y day tarupam, tagbayad tamay. Daig ta nga road, ti inkarik kan kwa na. Agam day nga road asawa na, tinagalas ti ugali na. Danda ni saan pa yan nga agpautang. Ni bayaw? Wan, kanayon nga agkusilap kanyak numapanak ijay balayda. Magbayad ka, di nakanto ko sila pa na yun. Talagamot kat, amabain ako nga umutang kinimanang ko. Ay na, agan anos ka di bakit? Makabayad tayo niti mabiait. Babet, nagabyon nga tan ni Dadim, di pagmulaan tay tinatang. Diyak amo nanang. Ingkaman kitaan. Tanunalpas, ayabam, tagmerienda. Wan, Mami. Ha? Daddy? Ay, agreeing ka, Daddy! Agreeing ka! Ay, nakaturog kayo matan, dito'y puunti mangga. Mga katurturo ka gaya. Kuna ni Mami nga agabyon ka. Ayan na nga, tinagabyon mo. Madamdaman ton. Nagputo pa lang di panahon. Paggabyo ng dakit eh. Anya nga, i-report ko kini Mami. Analpas yu at trabaho yu. Babet, agulbog ka maminsan ah. Anya nga, ibagag. Ibagam amal-mal pa sa kunway. Pulos mo't nga rod adiyo pa'y narugyan.
Nalpasan ni Daddy managgabion. Mabalintan amulaan inton bigat. Kwa. Oh, babet. Kuna ngamin ni Daddy, nga agulbudak ka no ura italaang. Anya. Nalpas nan wano sanpay. Awan pa'y narugyan na. Taping awan. Anya tinararamid na. Nasangputak nga agur-urok ije po unti mangga. Manan? Ay, una yun day tao. Kaab-abay na, di gabyon na. Puro natang tisidaan. Ah, tapay puro natin. Amo matasala ka manag natin. Awan igatang ko iti karne. Nay, apay nga awan nga. Inted kumaking ka di buo asuldo. Naibusan na, pinagbayad ko iti kuryente. Anya, Internet, jay danom. awanin na bata pulos. Pangalawan slangan, dagiti ubing tinabating. Diyan po utang mo kiniligaya kapsa mo. Binayadan na ka din. Kwartak, jay impautang ko kankwana. Dagiti nga impapautang mo itiging kwa na. Mamaminsan nan tungarod abayadan. Nasken abayadan ng atan eh. Natungan tisidsidaan tayo. Anya tayo? Marigrigat? Hay unay kan, nakaririri ka. Anya kalakit din aya. Italaang agsida ka itinatang. Singiram data aligaya. O may tagbayan. Agsakitak no natang tisidaak. Ad-addang agsakit ka, no puro karne tisidsidaan. Bilibak man kan ka man ang ligaya. Umad-ado tilakong. Kat agipaw-paw it nga roon nilakay ko. Mayatan ti trabaho na ijay abroad. Wan, so nga inakman kigtutan ni manang ko. Ha? Kiktutam? Una, kigtutag, tabayadak amin nga utang ko kankwana. Nagmayat mo't apa ng kigtot daytan? Ay, una, naidumduma apa nagkigtot. Adda kumamot mang kigtot kanyak itikas na. Apay ngay, tawan pa'y mo't ni dadim. Nag-overtime damanan ah. Amangan no nag-overtime manan iti inom. Inawis manan dagiti kukumpari na nga ginumda. Aginumpay laang ni Daddy? Naglukmag lang arudan. Nagdakkel ti tiyan na. Agsigarilyo pa'y ko nama. Isungarod ajak kayat. No adda dito'y unag ti balay. Tamaangot ko ti asok ti sigarilyo na. Ne, adda umawawang. Sino nga ta daytoy? Mabit lang tasong bata. Hello? Anya? Nilakay ko? Naatake? Wan! Sa dinong ospital dayan na. Sige, umay kami adagos. Manang, awan ni Mami, tita. Sa diino tinaparant na. Napanakinita ni Daddy sa ospital. Aniya? Apay, ano ni Dadim? Naatake ka no iji trabaho na. Aniya? Isagsaganak dagito'y ipankumat iji ospital, anti. Ay sumurot akon kan kababit. Awito kon dagita daddo mga alaam. Kinarawat mo. Kunada nga min abawal ti tabakan ka, ngem ipilit mo latta ti agsida. Di nakungtanan na. Dadanya lang aro na tayo. Agasam ta soft drinks ka payla a soft drinks. Sigarilyo ka, sigarilyo. Dayta, tinaganap mo. Bayam, dagbalbali ba kung bakit? Surota kung di imbagadag iti doktor ko nga healthy lifestyle. Oo, para makita. Di muntupay ngamin kayat ti aglingot. Anya kalakit din ay. Manang, kumusta ni Manong? Dayta, imbag ta saan anapurwan.
Nadamag ko kinibabe, tinapasamakan ko na. Ita, umay kakigtutan. Ah, anya kigtutan asasawam. Titwa! Na, anya day tayaw-awat mo kanya. Nabalkot mat iti papel. Kalukatam ngamin na. Na, anya day to'y apanang kigtut mo kanya. Kwarta mo't ligaya. Bayad ko kadag iti utang ko kan ka. Utang ko kada kayo kinimanong. Lakay. Anya nga itima ko nam. Nakabayadan ni ligaya. Maraming deda. Mano amin, ligaya. Ay kat adda mo tilistaan di tamanang. Dagiti inutang ko idipay. Adda tigatad kano kaano nga inutang ko. Aywan, nakita kon day tulistaan. Aywan ka. Kwenta man na lang bakit. Ang mga noda kurang na. Agtal na ka man. Binayadan na kalangarudan. Sumanao ka pa'y laeng. Saan ang nagilis-lista ni manang ko? Agam siya ay naglista. Kumpleto, day tabayad ko. Ay nahaagyaman na kan kaligaya. Talaga ka sa pulak ti kwart na. Tamakita mo't tinapasamak kinimanong mo. Uwan manang. Agyaman na ka, iti panang kigtot mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. No, da. Ay na, pasensyakan Baraw. Ngamawan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam na kuna na itay nga adda ka nun na patigapag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunaklaki din no, da ni Mia. Ha? Awisip ko mama pa nag-dinner jay town. No, at the time na Pasensyakan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang nana. Pakibagan tulangan kinkwana nga imaya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na, apaman asumang pag. O niya, nagatang mo ti sandal nga ibagbagam, Beshi. Nagatang ko mo ti dress ko. Nalpas ta mo ti nanangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid ta nga rudan? Wenlatan Kayat ko pa'y timapan ko may night market. Ngam nabanugak mo tan. Naglakak ang mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige, agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaan ang mapantay dyan night market, Beshi. Maala, mapantang aruda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti agin na. Anya, imay mananday jay a Kevin itay nanang? Wow, nanak ko. Nakuna na nga awisan nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day dya alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tanday dya Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaengen itinasaya tanak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day dya itinasayaat, ngam awan lata. Umay nga umay. Kasla saan ang makarik na nga awan feeling ko kenkwana? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattao anapudno ti panagayat na. Nanang,
Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan ti riknada. Saan da a masakitan? Gapot ta tinapod no a panagayat dalat ta ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay ngamin ayain san niya. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo dayjay. Awan man kunakkan ko na. Adamot lang nga na ah. Jack lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan? Oho, anyan tulangan nga ti apelyedo mat no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumugarak man. Alangan mo ta, Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos mio marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat ama nagmulmul pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo asaan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Ay, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay ak Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko ana. Kanadapay itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamot ngamin No bilang ta iso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunaktumat. Anya lakit din. Apay ngamin ay at apelyedo na managmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig akit na singpit di tao. Ay, basta. Jack lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta, Jack kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period. Oh, sigamat gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarong karang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardangan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't makita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, ang makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlang.
Anya kang tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya kami na tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Sigakit di man. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa man nagmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Sigakit di man. Ala, wanan, napipya no napipya. Nga makaalagak man. Una yan takinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day taadyak kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo ah. Mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di. Kat nasaya at ano kasta? Sapay la mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni Nanang akayat nakakano ama-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita? Wen, agpakadak iti boss ko into no may alawas. Iti kasta, makapasyarak matigi balayo. O sige nga Rod, ibagak tayo ta kaninanang tapno makaysagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa wen, umayin di balayo ni Jack into no may alawas. When Beshi, iso ano kayat mo ama-am mo ni Jack, umay kanto iti balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamot ti agnagan iti Jack Kinod. Sigakit di man, saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, sikakit di mo. Ni Jack, kunamlaang. Saanan amasapol nga ibagampay ti Kinod. Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na sikang. Ala, Anyamot ta, nagiti lalaki, anam-am mo. Malagmol-mol, kas kada Kinod, apilyedo ta. ay basta. Mas better ni Jack ngam dayjay a Kevin kunakmanan. Naimbag nga oras yun, Nana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minan ti buo anagan mo baraw. Ay, kwa. Ti buo anagan ko, Jaculano Kinod Salsalan. Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, Jaculano Kinod Salsalan. Ay, okis ti kamatay sa. Ne, naladawak samot, Beshi.
Apay nga, saan ko matananadanon ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na ajakulano kinod salsalan. Anya? Oh, uray sika kat agkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak mano, Jack kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jakulano kinod salsalan. Anya lagi, di na yun tanagan. Naidumdum, mamad. Ala, kat gusto kumamatan ati pa nagkatkatawam. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, kinod, salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yun ayati kastanak ka. Ni, nagawid ang jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kastoy na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano kinod salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputam managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy. Jack laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturog ak no makapuutak. Agala kaklata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay, una yun ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelyido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawon, nakita yun iti personal ti kaayan-ayat ni Mia, anti? Wan, nakita ko un kaanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wan, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, anti? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wan, kaanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Mia, mat. Saan na akayat ni Kevin, kaputay managmulmol ti apelyido na. Ngam ita, nakarkaro man. Dahi tangarod ti magbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kwa na ti apelyido na asalsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka ano nga gat katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie Kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan-ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ni Nanang ko ti buo anagan na.
Iso nga ro dinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin gabuta managmolmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jack Ulano kinod salsalan dinagan na. Nya lagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga uyaw insan. Ngam pasensya ka na. Ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta ti lang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kas taunay nga alak na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan miya. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbagam manan. Anya? Hay! Unay na yung amin tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag man. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang runa na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapoy ti apelyedo na managmulmol. Ngam ita, nakaragkarumat. Takinod, kas ka salsalan. Ay, anya laki din, Freshie. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Grace Bakit, I love you. Jay, I love you, kunak. ay katuray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat ammo ti isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam ammok, asaan mo mat lang ammo ti isungbat mo. Lupus kan samot bakit. Anya, ang mga nusika ti baog. Ha? Apay nukwa. Nukwa ngay. Anya ako Diyan ngay mangbayadak iti pangitestingan. Ano to? Ang nalaki din ay bakit? Pagkatos ka la adagaws. At danunot ko, Wilson. Makaawatak. Ti kunam, jak naawatan, ti kayat mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mat. Kan angaw lang mat. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agi-suggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka la adagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Grace. Diyak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ay ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng imbaga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No dikit garamugam ati loko. Ang lalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Diyak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mo ti di na mairusok. Grace, malasang ka. Maday ti agibalbalas. Madi ti nauyaw. Rakas na ita. Di ka pala naruam. Ay, ti kinaangaw nila kay maw. Angaw ki din dayjay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalagudaw ti barukong maw. Apay, kasla kabalyaw at dumalagudaw.
Lalaki din. Lipay kat narban tabaro kong mau. Ay, just kay kamot Grace. Nagtibayo ko na Dalagudog, tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. At dan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap malasang ka. Baliwang man ti mindset mo. Lalaki din, ay Apay ngay nagpaisang, di kami maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ta. Dakla parikot ananang. Taawan taw ti mga sikaso kada kami, inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta, ti maampon. Ang nanang, awan kas tayo nagtao di ti dara kan nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyem mo't at ampunam. Day tayo nasingpet, kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino takin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay laakisyo-kisyo, no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumangkita kan adita, iti agparparigat amang biyag iti anak na, ta ison ti alaem. Makatulong ka pa, iti pada matao. Isuda at imangitukon kanyak. Sa nasaktiyo masidag kadakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mo ten. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mo launay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpet. Adda mo lakada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson, Jack kayat ti mangampon, taamangan no agsakit tulaang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, ti agil ilos to dita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalobos ko kit din nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun ama ustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa yung maustala dagaws? Kasanaw, nagpaot to ti biyag mo nga agil ilos to dita. Amay kamar amay narugit mo, alaman. Di nakman riribukan, Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, diyak amukan ka. Apay nga men. Ano ti apay nga min ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka Kat, basol ko nga rod. Anya lakit, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tilay bagbagana. Basta diyak kayat ti kayat mo. Ay, anya lakit din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, di tiyagbalin nga anak danan na. Adda mom aya, guada. Adda mother. Yay ngay anak damasing. Agparparikat itimiyag tentarayanan di foreigner kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na. Ta agtatakun unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakun ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may nga ina na awan mo't anak ko. Malagayam. Di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra nga. Ay jaski ka mat, guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti parikot na may papan iti anak. Ang nalakit tinaya.
Masingput ka day, tinaganak iti day nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daang to, intun bumalasangan. Anya laki, dinaya bakit? Maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tag panunot iti dakas bakit? Nasaysaya at lati agsakbayan, Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit? Agtalag kakadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sa bali. Diyak kayat ti babae. No lalaki, kahit nung araw. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino nga nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangamin ang nagpili-pili pa? Noan niya ti agdarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasayat a sursuro. Kasapulan ta tikibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya lakid din naya bakit? Ay na bakit? Maragsakan at tadan anak na. Ampunta ko namut alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsakan at tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay mo. Tapno di mo mut ko na. Alay, I love you mutun Oo, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si Mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saada niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, anya laki dinaya bakit? Awan to, naragsaktan to akanayon. Uray kita Lakay, naglaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw kumutlay ta, bakay. Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumutla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni baby, sangsangit. Over kamot, karugrugi na pala tagsangit, agungot kan. Na. Di ka sumbat. Si kasun kiday. Maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakita yan da. Ay, anya lakit ting nagiting agasawa. Anyat nagapaan nyo aya. Na ito yung mga babae na na. Anya aya ti basol ko. Bye-bye am na itakubing, naureg sang sangit nila. Anya bay-bayan mo't nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutla tagsangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit. Saan kamot dumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na dahi ubing takaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinaagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Bala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpud nga anak yaw. Tanay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaw. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamutan ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkurarat adagaos. Ay, jak laki di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonan nak ni Wilson. Kayat ko kit ti umubing Tapno, makaban ni itakpay dita. Ha? Ay, ang lalaki dyan.
Bumaniit ka ko lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat likas ka. Taadan asawa ken anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot na patpatagmutan da di amaladagang siyak nga asawa na. Ha? Masuruna ka talaga di ta anak yu tatang. Purasem ti pan nakasuron ba? Takno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutan amapunas day ta nga ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Takno nasamsam iti agbiag. Yan niya lakit di na ya. Anya tararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Gustaon, rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod addan day ta nga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pay lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo. Kakasam ta may tugtog kada may pasubsob. Saan kumot nga itugtugtog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Gustaon, si Pangulan ka na. Dayta ti pakang kangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Maka I love you kan ka. Oray siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapnam mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya? Nana, awan mo ito nagitidad dumaalupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinahisunan ti pangtana. Nga? Nagtalawan na nang. Anya? Ay naglukaw. Asino pa yun ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kan kadagiti daduma pa at trabaho dito'y balay. Ni baby launa yan nang. Ang dapat trabaho. Kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan naka makapuyat no mayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na ka mang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni baby. Waran ti agistimar ka naglaba. Daytan tomat unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi tinanang. Saan ka tapadagsanan? Kasano adi dumagsan katawan mo ni Grace? Nala, ingkasurutan ijayan ni Lola na. Isula ang tammo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson, Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ako dito? Awan ti agtabako, Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalam kay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito bakit. Grace, bakit? Amok nga ka dita. Umay kang tagawid tan bakit? Love you lata, bakit? I don't love you anymore. I love you talaga, bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Ado, timabalin na mga yat kanyak dita? Saan la siksika? Bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasun ki din di anak mo. Bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa lagtalaw. Amaw, kanagapa kayo itapok. Isaw, nagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. Saan, Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi magtiubing no awan inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you, Lola. Hey!
Di mo man ibagbaga ti kasta kanyak. Ta, I don't love you anymore. Ah, No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok dayta. Ita, sanon. I don't love you anymore. Mawasam. anya lakit din, Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ngayon tay pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat para itiscribe ni Auntie John, Jocelyn Oblero Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Day, si kamot gayam ti masabat kaw sunyang. Papanam ngay, at damot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga iyay bangkag. Innakman ka na lang, di nagbabaetan ti mulak. Matutudo nga minen kat. Narigat mo't no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatang. Kasta ka day. Ay nasunyang aya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninanamot. Ay na makiasawa ka nga minan. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo. Ay nanana, no dagi tala abambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya? Nana, iso apang nga asiyong, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tilapayag ko, maawatan nyo. Talagan sakit day nga awanon ti panggap ni Sunyang amaki asawa. Hapay anak ko nabday ta? Wala, nga main. Makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Wan nga raw. Kasi mo, awan ti panggap na makiasawa. Awan ti katinulong na iti biyag. Adu mo, dagiti lalaki nga agdatdaton kan kwa na. Ngamjak man amaw iti dayason niyang. Maysa nilito nga anak ni Bakit Dolor ijay abagatan. Jak man amaw iti daya babae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayam, tanumara na, kasaritak man na yason niya. Uray siya, madanagan akmal, no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tapno sarong karang kasunyang. Pangasim ka timid sangun na kumamait. Ay na, lito aya. Imbaga kun idikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak ang makiasawa. Ngamin, saan akaraman ti pan nakiasawa kadagiti planok iti biyag. Maawatam. Kung kunam laday ta sunyang. Ngam naklunan na. Naragragsak ti biyag mau. Ngamin, adda akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak ang maala iti kastang ibagbagang. Anya, Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay la kuma, tasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. Ura niya ti ibagbagam sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito ije balay maw. Wan nga rod insan. Agsublilat namat, oray kanayon ko pagsasawan.
Kaya't nasa una, napudno ti panagayat na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no, aklonam ni Lito. Panagkunak, awan mo ito gali na dahi saan anasayat. Sana yan. Nasingpin ni Lito. Awan makunak king kwa na. Si kakit di mo't insan, tila ibagbagam. Imbagak mo't idikan kan, ngawan panggap ko ama ki asawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyag may sa. Kunam lang mo dahi ta, insan. Insan, kasapulam mo ti makadwa iti tong palpyan. Ay na insan, adday ta ka man ako nakon. Malain nakon, agawid nakon. Day tamanin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Apay anarabyan ka. Ha? Ne, si kamot gaya, manang sunyang. Kwa, nagapuak ije ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno mo, manang sunyang. Ay na, nagragsak ti ada kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng numaranaan ti lalaki at tarantado. Artak, jay lalaki nga awan sirbina dito'y lubong, ngam panagkunak. Saan mo't siguro at tarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na, manang, no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti ada kaayan-ayat na. Ti ada inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag ka kid nga ubing. Saan man aday tati bagbagam. Alakid din, agawid kan tani, rabiin. Awan na talaga na anak. Ura niya ti bagbagak, iti kasing singkaw, di na madenggay. Ah, Marurod pa'y kakanya, kung kasi nga ibaga nga aklonan na nilitaw. ayun ayan ti kasinsin mo. Talagan sa mo't nga awanan ti panggap na ama ki asawa. Wengarod na anak. Agbakbakit sa nabalasan. Kuna na day ta at napigsapay. Ngam no bumakit tao. Ay, maamiris na anak ki asawa na kuman. Bagaan nyo man nana. Barang da kayo tidanggan na. Alawon. Yak mauma amang bagbaga iti dayjay akasinsin ma. Oray nakaungungag no kasta ti bagbaga. Day, anyang hindi tabi nagkat mo anak kalabason yang. Ah, ay kwa nana. Nateng daytoy. Mapan ko man ilako ijay sentro. Kasta aya. Nadagsan aday ta. Husto ko mga may no adan asawam. Tapno adam ang bagkat itinateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay na, pudno ti bagbagaken ka balasang ka. Kunak tumo nga main. Amang ano pagbabawyam taw iti udin na. No saan ka amaki asawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso pa nga asem sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapod na o. Ano niya? Ay na, agyaman ako unay taimay ka, insan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. No sana da kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga aldaw. Iso siguro tinagsakit ta. Iso nga rod ang makiasawa ka ninsan. Iti kasta. No kastoy nga daan an nayag. Ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time. Adda kami akasinsimaw. Kasapulang mulata at asawa. Ha? Huwag gaya minsan. Nakuna nilito kanya. Umay nakakano sa rungkaran intun malang. Anya? Pangaasay, tasangwom ko may tinasaya at insan. Di mo kumamuungungtan ajay tao. Aklo ng kiday. Total nabayag mo tingag dadatong hingka. Anya?
Uninsan, puno ti bagbagak. Pangasay, makiasawa kan, o. Masayata na sabat ka, Rijay. Kumusta ni Sonyang? At dahil di balay na paray. Kinapudno na, kagagapok lay jay. Intuludak iti agas king kanan na. Awang mga minti sa bali at tumulong king kwa na. Musan na da kamay. Kasta ka day. Ay na, kasi mo ni Sonyang anyang. Kasanaw no awan kayo kakasinsin na. Day tangaraw kay. Iso nga ramidam ti amay. Tapno maklon na kamulang ninsang kaw. Itikas na. Ada ka tinulong na iti amin na bana. Nakawi-uyong mga mini kasinsin mo. Sana balay? Sa anak ama uma, haging gaajak mapagwen ni Sonyang. Ay nasaya ano kasta. Paray. Ay ayaten ka unay-unay, Sonyang. Isuwa sa anak ama uma nga agsubli-subli dito'y parakan ka. Ha? Pangasibutin Aklunan na kaon. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik, saan kan tong agbabawi kanya mo bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatahan kan ipatag ka. Aramidag amin. Maparagsak ka laang. Ha? Ha? Anya ti kahit asawan na ita panagisam mo. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit para kan ka. Ang mala, aklunan kan lito. Ha? Kahit mo asawan, agayan ayatan. Wen, agayan ayatang. Day, kasla na ragsak ka bagbag na. Kurang lag tumbling ka iti ragsak maulitaw. Ay, wala naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na ko ni Sonyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka day? Wen, tata. Pudno ti bagbagak. The long wait is over. Ha? Uray kas taunay ti panang pagpabain na idi kanyak. Inaklon nakmit. Ay da, kanda saya at ano kasta, baraw. Maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga rudan. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa iti limang anak. Anya. Yahaw! Finally! Makiasawa ka mo tininsan. Ay na! Nilito mo lagayam. Tiyaklonan. Di mo pa lang insapsapa mo. Inay! Ang mga nadaduang anak ko kumaitan. Sigakit di mo tinsan. Tila sasawom. Ay na, puno ti magbagakinsan. O, angam, di balay. Tagayan at kayo umutay. Kaya damag ko, plan-planuan nilito. Ti pa nagkalay sayaw. Wen insan, pudno dayta. Ay. Agkalay sa kamin iti kabiitan na panawan. Kaya nasayatan, no kasta insan. Naragsakak para kada kayaw. Congratulations kada kayaw, Sonyang kanlitaw. Agyaman kami unay, nana. Sapay lakuma, tanaragsak, tibuklan nyo a pamilya. Agtalinaad ko matinapudno nga ayat, itinagbaetan nyo. Agyaman ak unay iti pamagbagayo, nana. Wen, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin da ito, na ibagbagak. Tapno agtalinaad kayo nga in love, iti tunggal maysa. Nga uray manu atawon ti aglabas. Agyaman kami
Yo, bakit kaw? Ah, ay kwa. Wen, I love you too much. Ha? Sunyang? Kalkalpas lati kalay sata? Ngam, apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita. Kwa, amumatan a 45 kon. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay, Ala, umay ka gidin. Umay ka. nene. Apay ngay, inudap mo matan ti silaw. Wen, umay ka. Di ka buteng ngawan silaw. Di ka madanagan. Nusyak ti kadwam. Ay, kastoy gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin a kaarubak. Paiman talo katakday ti tawa. Ipukaw ko ti sakit tinakam ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin a kaaruba! Apay asan nyo nga imbagbaga kanyak? Anaraman gayam ti adda asawa na! No imbagayo kumaidi kanyak akas jay karaman ti adda asawa na! Insapsapak kuma! Basol yun ay taoy! Salbag kayo amin! Ay, baka paulak mo't na jason yan. Nangagyo ka da, itimpukpukaw na idirabay. Ay, wen nga raw. Narangrangak pa'y kidain. Kasano mga main. Nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ano ngay baga kidikan kwa na makiasawa. Ngam dinak mo't dengdenggan. Napalabas pa iti manu atawan. Sana inaklon ni Lita. Tanya ngay. Kaya na siguro asawa. Incomplete yung bagam idikan kwa na. Imbagam kumaakas taoy. Makiasawa ka, tanaragsak, tadasawa na. Kang runaan na, nananam, tadalakay na, kunam kuma. Bakbakatan mo ni Sonyang, tapno ibagak pa'y tikasta. Kaya sumatimpok-pukaw na itirabe. Ha? Salbag na siya babae. Ibagbagak kami ni Day, makiasawa. Adung artina, ayaga ita. Naladaw lang nga road, tiraman na. Ibagam tunay takan kwa na, tapno saan na nga ulitan, tagpuka-pukaw. Ay, makapaulat. Ay na, nasayatan na ranang ka, insan. Nya mo yung pukpuk ko mo may dirabi, may, nalabais. Ha? Pudno mo dayay. Hay, no imbagayo ko maidipay laang, akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko, ay salbag kayo mat. Ha? Apay nga akas tamad taninsan. Kaya namin ano mga imbagami day taking ka. Ang makiasawa ka. Ngam sikat saan nga king kayat. Jak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa ak. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas jay karagsak? Ay namay. Sana bali insan. Na nakiasawa ka mutay. Uray na ladaw tiraman. Nagsakit at talaga tinakam ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga idi? O, anya nga ita. Dala daw tiraman ko. Ay, salbag kayo amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.